Anya laki din! Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka day? Wala kay. Adda ngamin napatag-apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot tin at agluto iti kalandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot ten Idi na minsan pa'y anasakit day to ingron ko. Iso anasken amapan ko ipadalos. Anya laki din nayabak ay. Mabali mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit day to sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malaos ton bakay. Ingka nga ruday. Siya kung di makamong agluto iti kalandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Dinak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Gat, timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan day to sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana bali tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon, gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglutluto iti kanon, dagiti nagtrabaho, anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napanijay ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod nanang. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak mo tinti naglutaw. Bala, siya kunti mangituloy iti ar-aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod nanang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay da, nanang. Napan kano ijay ilay, anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo ti asawa na. Wan nga raw, ngam ala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw. Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo. Di na tulungan. Ngam no agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko. No kasjay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw danak ko. Ngamala, bayam, adanto panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaa. Wan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nudyak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay nga, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para ken ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanag. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin,
Kita amat dagiti langada Anya? Di daam mo nga urnusan ti magbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo ti agpapintas. Iso amabainda kanya, kumare. Nay, adda ka magayam bakay. Wala kay. Narabyan kami kinibak na. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kukok. Aya, agina ka na. Tagluto kay ti pangrabyan tayang. Diyak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na yapakay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalaang nagpasyar. Mawatam ko mama. Nembag ko na mata. May ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan maakas tati kaya't ko asawin? Apakay. Ay makamo kang agluto iti kanam. Inak maturugan, salbag kit diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di lang masyan mo ni Miriam. Awan lang nga rodon trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray day tala ko magluto iti kaninda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nang uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudak. Saan mo't abak ng damiriam kat? Padpada mo't laang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Sana nasaya ati kasjay. Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. No syak la ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day tanga imbaga nila kay Tinong, nanang. Ngamin, addamot la nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. Anya, Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak mo tan kan kuanakit. ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpungtuton na? Ay na anak ko, bay amon. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan nanang? No ide, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisak to, pa'y tirupa na. Rumor ka manay. Wan lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dito? Daytoy buok ko Jak ngaminon magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariban. Hay, nyamut tay. Kunak laki din tulungan na kita ije bangkag. Ay pasensya kan na kaya. Ngam itangal daw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaal ti kotis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan pagluganak. Mare,
Sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, Mat. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwarta na si kakit dimat. Ala, mapantakit din. Di ka madanagan. Siyak ti makaamoy ti amin. Basta kadwaan naklaang. Nay, apay ngay asikala ang di mapan ijibang kagyo? Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla gayem na. Anya? Mapan na ka no ipaon na tibok na. Anya? Kaano laang, idi na panain pakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan? Naimbag kumamot no da kwarta na pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, pay manday jay a babae. Alabayan yaw, barang no maipaon na, kitustown. Ay, imposible. Amok ti ugali dayjay nga asawam. Ay na, di la maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan iji bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man iji balayo inton malam. Makasang puta! Nay, sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ah, ngamrabiin. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo't ka adagos. Mala, ingka nga rudan anak ka. Tunggal aga puta iji ili. Kanayon ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaiji balay yung amda kayo gayan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Ah, damagam pay laang. No anya timapan ko aramiden ijay. Ah! Apay ati nung panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pay laang. No anya tibasol mo kanyak? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi timapan mo is-istoryaan iji tersena ni Manang Lori anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ibang pangas mo. Ah! Ay, ala, gusto Anay ko! Ay, pagsaritaan nyo na niya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabahong? Anya? Agbain ka kumamat Nagpuskul day tarubam ana ikamang. No apay mo't ngamin asikapay lang tinasawa ti kabsat ko. Babae nga awan sirbina, salbag ka! Apay akas tati lang ang managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapuwak itay, ije bangkag. Minayaban na kami ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Ha? Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Di awanan ba inakabsat mo? Awan babain na! Tapay? Tinong panak ti kabsat mo! Sa anak asumardang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak! Anya ti ko nambakay? Ti kabsat ko, ti balasam? Wan! Apay! Para kan ka! Iso ti husto? Wine, hustaw ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay, ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapu ito galay mo. Anya? Kinura siya nga sawam. Nabayaga ka, ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayong. Kinapod no na. Iti pamilya may. Si kalahan ti lasto ka na ikamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam, gaputa syak kat nga rod ti asawam, ngam saan mat?
Sa anak amag, kamno kanunungak ti sana na sayat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talag papapindas teraramitan. Lembag kumano, bukod mo akwarta teramatan. Ang samay. Anya? Sa may sa imarmaritis na kami pean na kay kamakam. Apay, nasaya tayo tikasta. Ura sino ako makapungtot tikasta nga ramin mo, oh. No sakit ang tinakam mo na kita ng banga. Ay saus, nawaya tiri daw, graman tawang. Pumanaw ka, no kay amaw. Sang kalabdan, oh. Anya? Ay na, mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang tinaramid ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan. Uray si ka ako, Marek. Ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diyak kaya ti ugalim. Saan ana sayaday tangan aramidem, girl? Isu nga rod nga iti tinungpa na ka ni Sandra ket sa anak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya po ikan nakaitipagnak, ma'am. You know? Tapdog nagam ka. You know? Anya? Uray, guraim nak, ah? Ayos laang. Namin, saan akawalan tikasken ka? Pututin baga ni Sandra. Lastog ka na ikamkamang. Isungag balbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.